Poštovani predsjedniče Radoševiću, dragi treneri, drage odbojkašice i odbojkaši, pozdrav za sve vas i veliki pozdrav naravno cijeloj ulcinskoj javnosti. Danas sam posebno srećna što sam ovdje u Ulcinju i što potpisujemo ugovor sa odbojkaškim klubom Ulcinj, zato što, kako imam informaciju, to je jedan od najbrojnijih klubova u ovoj lokalnoj zajednici. Mi ćemo uskoro postati generalni sponzor još jednog ulcinskog kluba, što me posebno raduje, ali sad nećemo da otkrivamo detalje. Ono što želim da kažem u ime Eagle Hills Montenegro kompanije i gospodina Alabara, da dobrih investicija i dobrih projekata nema bez velikog zadovoljstva i velike podrške lokalne zajednice. Ono gdje smo mi već u Crnoj Gori pokazali da i tekako želimo da doprinesemo i Crnoj Gori i lokalnoj zajednici je upravo i sport. Pored ekoloških projekata i projekata kojima smo donirali za djecu sa smetnjama u razvoju i nekih drugih aktivnosti, nekako smo sportu dali ovako veliki doprinos jer smo i generalni sponzor Odbojkaškog saveza Crne Gore, pa je nekako ovo prirodan nastavak te saradnje. Ubijeđena sam da će ovi odbojkaši i odbojkašice postići veliki uspjeh u našoj Crnogorskoj ligi i da će mnogi od njih biti članovi odbojkaške reprezentacije i postizati uspjeh širom svijeta, a vjerujem i da će kompanija Eagle Hills Montenegro i kroz ovo prisustvo i kroz prisustvo, nadamo se, i u projektima u Ulcinju pokazati lokalnoj zajednici da najviše računamo na nju i da bez razvoja zdrave ekološke Crne Gore i sportske omladine i sportskih rezultata nema ni uspješnog društva, tako da se nadam da ćemo svi zajedno graditi ljepšu, bolju i zdraviju Crnu Goru. Hvala vam. Odbojkaški klub Ulcinj sa ponosom objavljuje da je potpisao sponzorski ugovor sa kompanijom Eagle Hills Montenegro, jednom od vodećih investitora u oblasti nekretnina i razvoja luksuznih projekata u Crnoj Gori. Ovim partnerstvom Eagle Hills Montenegro postaje zvanični sponzor našeg kluba, čime daje značajan doprinos razvoju sporta u Ulcinju i podršci mladim talentima koji predstavljaju budućnost crnogorske odbojke. Ovo partnerstvo za nas ima veliki značaj. Pored finansijske podrške, ono predstavlja priznanje za naš rad, trud i posvećenost razvoja sporta u našem gradu. Zahvalni smo kompaniji Eagle Hills Montenegro na povjerenju i vjerujem da ćemo zajedno ostvariti uspjehe i motivisati nove generacije za bavljanje sporta.